eden akola no kodi ho se efie adwo a akola nkwa hwe tu obi apene ne ba ne nana yi o sisi efie ho ye na sunjo ho a kabaya no ko tu kwan ko de no be ma ne se kabaya no wotu kwan onse ma me kan se mi no nim so no ka geze no ho akola no kura ye de no ko ye na ne ba no ne maame e wo ha akola no ko techi man na ne maame wa wote so kan sa okay akola so ni to ode tena se hweba nti nka hin nko de ne ba beko abreko wo se a ohwe no ba yi ana wo so a ohwe no ba yi akola no ko fi ono ho anto no onso se akola na na esu se mekom na na bekom na na ho akola de so onim hwe bara mo di ani hwe ana ehunu ye ya akola no ko di ho no abrantie no de ntia meka so oni ono so ni ani anwini akola no ho papa na wo no akola no se wo na obayira wo na obayo hwe no wo ba bidu a wote fom wo ana ototo ya mpia no to wo memma nti maame no de na obeka nti na mse maame na se metie ne tra hwe nim okay se so wo man ko no ankasa ebeba se me pe me ba wo ba wo be ka TV so na oba na ya check report so na ya asem na wo bete ya TV so ne yete ya no bi ba na bi TV so ya di asem o TV so nto ba doma na Nhyira make your mind is all better radio so yeah I'm confident na ko sa de na me so be she no smart ne che ne ade ne de ye twam na what wo na ima papa pani mu bi aba betena asem me ma me pese me ye DNA me pese me hunu me ma ko e noble man o tin kan abro kan ya se o ana wasoma o ma me footsteps e ko ano obi ne kura ni mu it seems say onye serious onye batan ye onye akoma pa that is the reason why ntia kwa ya onye abaya ne tena ye no ti no de ne ba no ko techi man no okay otima sa onye ne tena ye a na ima asabe krama akura efi asumdwe ye de ewom yeah onye akola baya ne tena ye a ko be ka se da bi me kunu as ma me ye de e wo ho na me kunu so me mfa akola ne ye de enkoma no onye na ne nsoro no are na nkese ode nkoma ni ma me nua no tu kwan abrekwa na se wo ho otima se ni ensa misa se e ye de na afi de o hwe ba am so ho ujide oh na hematie ade wo ko wan hwe ne ko na kokromoti me kan se me di kaka se wan hwe na na ni ma wada ma tete kokromoti no na ase nantie na wo aka ni ho nti no bia kokromoti ye kese nyenne na ima de tie ni anti sa de ye nya hwe ye nya hwe enya no kra so bi kokromoti so an ba bi so ye nya hwe e bia na se bi kaska na oni no anante ma ne kokromoti ye kese enya ne ba bi be ko na se kreye on kola de ne mo bu mienu no ye koy anza me kan se bi se asem eni dance ye twa bi ye dance ye abrante no tete 2 years ni na wote wo ye dey so ba enfie mienu ni o amato anase stories asem se ya tibia tie abre enfie mienu se wotumi da edidi ada esore ema na wotwe mienu beto so kwa bekwa wonte wo ba enka wonya se papa na kampese enfie mienu ede na fi suru bete bayira ho enfie mienu so kwa nyo na hwe no thank you onfa no ho enti dia na te bayira ho mamu afedie wawuri aba na nkafuro soro mienu se na ni aba no ho so enka ne no wochia se die ye ekosi ye nyina ye mfa nche ne enta na chi osate form no ototo ayabia it means that nasem no sabe nteso na chef afonoma fi nim yentungu okay ma jiatum ma me kakaka na yenko na baby man ka bi na se de obesiesie ha enye fine ene drun kind me from na na me da se wo so ayefe thank you na me meka cultural aspect no papa mu historian mu de mai what me who say identity is very necessary e wo nipa bi abrabom wo hwe enkran abadinto ene sania omu consider this ene ade na what me who say nipa se bio ye wo to abusuam na se abadinto ne kran koyi a wabrabom kran yes enti identity baby a wo free se ene maba ne mrantie me ko akodipa ebia you find yourself in krokesi nkumase ana nkran na wato ho atwene ye bisa se na wo free hi ebia obebo we kura din se me free aha si mesia o se me nkrani what I say obi o cause me yes me free voter by e ho baby se den nim ho wato ho atwene tre se
Why you wunchi? Yes. Wunnim identity. Now campus was me actually be cry say ye de yetu dia etu ni say intimi din no da me so no e trace minimum way. Yeah. Yes sana. Una hwa sebio na brabo na ye basa anhwa na obi ekunkwa. Men so me de kakra meka no hima. Mo why are dear I what Hannah Baja crying for Hannah Fatish only and then one for Borges Nama. What was Tamaso for? All right, obviously for Kaka the chat for the amount media kaya a year midday say and now ma bebre a pempana war. Obi kuruku anu ata hu bare me ne be no ane na wo hu ne be ye de na sienti anto akura no kura din ya tu ni din ponso a ye twro ne de ma wo obi awu besi na ma ye hunu be ma kropoti a wone na wo mpona wo no eno ne ye brebebrebe no fi se tete no ne ye kwa wade na wo to mpanyimfo na so na se de wo kekekeke ye hira wo ne entina na onyi nkire wo ho no ye sa akwada ya wo no a ye hira no aka kyense wo ba ye no utiri nwi ye tuntum na kosisa wo be kɔ no utiri nwi be fufu ansa na wakɔ One more J amamre ni amane di akwada we birthday na yakotro gone too soon e woni poster so but no mfikyire ba bia pa na dem no anyem ye be bona ebi susu kura anyem a no asa fa kyire no odi bi won che guso wo yo ba Ghana manti memma se de nankasa brenka egum ko mu sa ye ni nanso ye kyira amamre ni amane se be ya ye ni beba ye ho so na wahunu wunchi na watutu niema yie fisa abraboya ye boyi yankwanya ye de you live just once pie ko gina ni mo pie gina say aha ya trase ba ko pe enti wo bra wo bo yes anyankopon de ma wo se wo bedie no wonya wu asa live your life well. Be disciplined, young one at the here war, and young one, a winnie kunu, and young one, just a name uncle ye ma wentino. What to two once see I be one walk or war basa be now a hack with that chronicle. As soon as I saw it be a toboase, me and young one dear, now wa pa, young talk with any ting, now we young one dear and I yen shira. A Ghana manti, Messia dear pa, meaning someone so what's your dear pa, and now will be a near war. Na one ya wo ma besi wa ma obedi ye eno so ya wo etu ye bata ma wani ena ho kaka me de ma wo eno no ena wodi wa woda me we show happy birthday way kwode ama eja Peter owo Amsterdam onu na ye patron ma virtuous lady eja Peter we show happy birthday sanso na Selena uwo USA Texas we efrividic budi I read me Tese me bebo ni di ne kwa na me ho so sesano Vidic boutique ai patase ose yen wehye eye Selena wo USA Texas yen wehye happy do year eno nti no de birthday emma birthday we ko ade ama Irene ama osei papa bi wo abu akwa menhia ene ye wawoda ye wehye happy birthday sanso na Frida Boache aka Akosua Gaga ye wish you happy birthday we every obrimpon kwaku ane oba no ota ene wokono ai wo se ene eye wawoda sanso na Dylan Nana osei a painting ene eye wawoda Big Mama Gifty don go say wish you happy birthday and famano pa etuna eba no pa duba ko pepepe hia ye wo kejeti Dubai na ye ntoto niema ye mfa obra mrew ye bedi agro ye bedi asa ye becha ade I mean we are going to do our best and our best will be your best enti hia ye enemidi e de na kwale ajoso ye da masepi ene madaji a modene atena ene mo bundles a modene ye atena radinyan kopon enti sa de meka nyina mo ante where the Frankie's Majuo. Okay. Bede dikai no eko edi ama esi de mekan na ma timi san kan foforo. Ai.
birthday way kwodi ama eje Peter or Amsterdam ono na ye patron na woda virtuous ladies ano mama efe amano say we show happy birthday emfa emano epa sansu na Salina o USA Texas efe Vidic boutique wo mama me chia me chia na fe ma wish birthday na ma enti Vidic boutique or say ye wish Salina wo USA Texas happy birthday sansu na Irene ama or say papa bi o abua komensha ene ye woda wish you happy birthday Frida Boache aka Akosua guy obempo kwaku ene oba na wone wokon wonu mienu say ye wish you happy birthday and dealing nana or say a painting big mama gift donko say ye wish you happy birthday partner na enu mo wo hwie hire nyina beye yapon ayi me danko phobia yapon ati mokwe senka ma wie paso na hema me ba hana na ntetua okay oba na be ne ho ade oh a Sunday ne ya ifro no yekoye no wo yekoye engagement no abofo Friday no okay ana Sunday no ye ifro no wo True Hope International Church okay aso dem one me secretary ne Safu K Dennis okay na assistant ene hana na ntetua yo omienu ana nyame adom afeni ya sorry ne history enyampon o yes I worry yeshira so fefefe ntisi ame no kasa yesi omo se omo da adofo no efi sunwa bae okay abofo techimantia ene akra ene akumase nyina se omo da so wo hone mu kro omo da omo nsori okay to omo da obi ya onwo so ade yi mayam na ye mame so beats come out mami we come out or your virus madam makoswane fa so FM me esanse de akane de ahaman no krampo mama nya adwuma no so I say it's the UC Mass Annual National Competition and I say Basel live our Pentecost Convention Center Wakaswa on the 14th to 17th of August nedie madam we know the UC Mass Annual National Competition Maria Education Limited say when you change there should be mada and I want edebre edani ha bouncy castle trampoline assorted food exhibitions and fence so who the 90 ama school for no and a bio there the crowd woman say school directors any our former bomb for nechi domono ye special dinner night ede amamo ebre we MSC enu to register school no se sia na se bebia osua de no register na get ready enkomode na aka ni na number obetimi afresi so 0245 211395 and that's 0531 024345. Where you know the UC Mass National Annual Competition and Airbus Live. Cancer yadi be atete was breast cancer, cervical cancer, prostate, skin cancer, leukemia, cancer yadi ni nyana for any trim ewo jefunya me herbal clinic asye ye Dr. Rafiko usu obeshan wo to yadi na said the amount and on echi no gonorrhea, syphilis, what typhoid fever yadi na kani nyana so jefunya me herbal clinic odo any trim ho asa yadi ni nyana we bas na edwane nemu recovery ni pedwane mu de akọ ye tra kwan wa twema brofo ye du your number 0244569566 0244569566 edwuma mu kwan ye bie ya mesere so wo bia ya wani abede se wo pa edwuma no wo beba abaye bie ye pe sales and as a marketing officer ya obetimi adi dwane ye edwuma ne mu de pass council wom ya obo homode a wa atwa ho ka no chese sikabum na woje ade abre wo ho eno ne so the application at and beba beto insurance and fondex no anim and ajena be na efre 0322083570 0322083570 wani ena ya oya say ya glaucoma na set ene ade ni nyina fokodan ABA herbal clinic aso ya na so fata so for 3 days one should not ade na sem fama ya de na akani nyina osiesie eno to okumase a for ni twem kwada so juna say dokese na chiri pen doctor wodoma hinkro so Obey Ebenezer Preparatory School. Yeah, no so by appear could be cost on doctor number 0541565199 and I say 0502812161. Apostle Ababona to a num a Pepsodent charcoal and a Pepsodent about toothpaste and one now here and upon you know the actual say at one message or cinema the mouse city beyond here and not to shop will be a beano no to be at the actual say we am na ya na so a drone gastro suspension and an capsules and now here about for when if you do not want to be no be paying for when doctor and as a pharmacist
ansa na watimi anom aduro ni bia na yaka no do so po yenkoto bi na ye no nom Lazuli deodorant spray ene ne body splash make am for dia mo bia nya bi na fa gugu ho na ho enye hwam yo mu awodo nso emema ne dia ne storm one wild and a legend emani obsession instant crush mademoiselle temptation yen nyina etimi use man ye Lazuli body splash so ho nom nya bi na etutu gu ho do so po baako fo ni twemu e wa Nhyira cosmetics so wadum Pulse Golden Ziwe cosmetics wadum oni a life na din hwe ni mu 7 body cosmetics e wa Dr. Mensa Sanso na China Mall wo benya bi ato Kumasi bio for ni twemu Prudential Plaza first floor Mrs. Sanoche Plaza hwe ni mu pe Ubenya biato Lazuli te number edidi juma 0240152204 and I say 0248315258 Saso insecticide spray and I make am for the amount say and tontum name wa mo anketenkete aka yo maje udan na boss no nya bi na efa kugu dem mo anya Saso atokro no na efa bisi dem mo eba ne sana emo ani nyina free ho ekum tontum kra apreko Saso wututu gu dem mo na chese ekum mo no ese jai fresh clean lemon scent bi wo dem ho a chese so bi mada ye was 750 ml ho ye 300 ml ho eno no e spray crown no so e 165g and so e ho no mu bia de hia ene se obeto bi sama company limited ni kofa buy wonom de saso e de abrayen fd for age ato no to shop bi e be ho no na wato bi number no e 0246864798 and I say 0501454462 0501454462 e saso insecticide spray and any mosquito kill and I make am for the amount wo kwada na pe bia so we ade hia ene se Telecel app no Telecel network na use nkwadia to first data bundle na yen 25% bonus data nka hom se de be ya browsing o streaming no chatting no be bia be kama dia ma nya ne se obe download and I say obe be Telecel play app ne se sia to first data bundle no na yen so yen 25% bonus data enfa enka ya de bia tete no lost about center so ye say wa bre wadrum wadro papa ya onya bi no mo ebebo last na eba Mr. Ni edu papa ye eboa etumogemu yade ase say high blood pressure diabetes stroke lower cholesterol yade ni nyina last na eba Mr. Edu no bi beto ase de ama afen so nemu yade ase gonorrhea syphilis white candidiasis and also last in law Mr. Edu no eno so etu ase afen mema edu tatashe no e last in dilemma capsules edra esiesie mema bema osisi nmu aye premature ejaculation jonso mu hawa tete nyina no ma wonsanka last in dilemma capsules edro ni bi edro upeni do so poatu na Kumasi afọ ni twemu e wo Ken Jane Herbal Apidank Mr. Herbal Freddy Men Samen ko Kolenak obenya bi ato herbal shop ne pharmacy bi e be so obenya bi ato doctor number 0242133577 and I say 0248619999 lost about product say ho aseda e ye nkan me koso abon kai say wonu better na ye neat na wo se ne so apply ye fitafita kama e Pepsodent charcoal ene Pepsodent herbal toothpaste de bia ho hia eno tinya bi na e fa chiro se kama pa wo be pepa wo dem matwetwe dem ma dem ho aye shama e live for green clean solutions eno na wo hia sanso na wo ka no wo be huru ni ye dia wo hia lily flower wash and wash shampoo eno so na wo hia wo carpet no emu kekawa ni mu fi nya be free ho akwa wo hia lily flower carpet stain remover with odor neutralizer eno na wo hia your glass and stainless steel cleaner wo leather conditioner macerator toilet cleaner the Scholar toilet cleaner multi-shine polish wo no mo and also stainless steel no plastic no wo di twitwi ho e be yam no kama dia ma wo residential space commercial space yam ran yam sie ondi woni ma wa to so for Lily Flower Cleaning Services Limited ne be di dwuma from your number no 0532764930 and I say 0532724950 when no Lily Flower Limited yes cleaning makes smarter greener and a cleaner vitamin D I shemilo muma enu ntina make am farmer obatan bia se ma oba no enu no milo ni bi mpanifo so hia eboa pa ema ahoden mu ahoden no Kenya mu Kenya no eda na dintem ewo nipadua ni milo de ebusu odwama so ya no pa bia no wada ama ententem na emofra na no mu bi mpanifo no so one man no mu bi wodi ne hu dwumade bia no fa kodan blueprint the organization as share ne ndi ne hu dwumade no enfama say ya won de japade de ne nyina no fa ko blueprint the organization as share ye sika keto bi ni age na ye ne ententem de ama ya wa akra Kumasi regional capital sinye wo website no www.blueprintdna.org ya number 0547113957 0547113957 Dominion herbal powder na make am for the amount say ya de bia title bia no ma wonsa enka bi ebetu ya de na se kra de fini pede mu the amount say diabetes stroke spinal cord no wachirinka say uyo bia wontimi the high blood pressure chronic diseases ni nyina no de ohia ni so share de that treketo ne ma na wasa de agum anapa obenu bia se no wadi de anwumre wadi de awie no no bi Dominion herbal ointment nso ho a wo na ba bia ye bia no
Nyabina F3 pharmacy chemicals about Sobenya Biato for Nitre Mu branch FM. Your Fondex and Musubenya Droni Biato. Edroni Munche Mudo so pobet me for Angels Dominion about Center Limited one call. Number near 0245 455 740 and I say 0543 158 195. Kuma se ubet me for PFA Pharmacy Watafuni Road. Have made Missy Hebo Colina Capidang Dani Hebo Freddy Mens as the house Ubenya Biato. Konango Furniture Mo Polina A support and I say living home herbal Ubenya Biato. Brekum phone in for 1 minute tremu. Ewo brekum newborn Pharmacy Ubenya Biato. Edrono enyama bofra one in Fiedum you know about how my for and I'll pay for Muntimi and Mubi. Alaska Star Enterprises, you and my papa in fear, yani border from bra, never do my bullshit, blind curtains, material curtains, aroma diffusers, best spread, Nina inflatable sofa chairs, ring light. P form nyama papa bi this year dem madam sipitano ubenya no Alaska Star Enterprises here and on Kumasi furniture mu wadum Prudential Plaza first floor Mrs. Anochi Plaza and show any more pay Accra so ye wo to do MTTD office no and Ecobank and show any more pay wo Alaska your number is 0256 330075 and I say 0200 281 080 asante atumrabanga so ye kono ko bi susu account ni bi wo hoy na ye ntu susu ne engumbosia so na wopa instant no dana be asante achim na ne de obosia ahye wonsem Peter of Nhyira papa Asante Achimra Bank for one of the Agua Juma ni bi ojo busumi aketua for controller and as accountant general department piece of your audio say guarantees and be any menyafe na betua commitment fee bia furniture was Asante Achimra Bank so esi media sa pepepe near do sika show nsem kame ho ani enkodwansa Asante Achim North agogo kono gudwa so for so de say eduase afon kwanta and a Roman Hill number no 0501333461 and I say 0501334336 abusua aha na edwatonde no mede ebesimi amede dwan mede ene nana akosua ye bo adwumede na aka nyina edi atwa ba makra bites mamoja di afurusani yi blood pressure any cholesterol kofom eyi sciatica yaw eyema stroke ayarefo emampomuden wani ehunade yi sugar level kofom utumi ehome yi amozu garlic bitters tumi mawo dan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43 So boy, na moji so say yey. Ye kokoro obrajuma de ni nyina. Ye de promo KJT Dubai. Na na no yema fam de dwe ya no. Emedwadifo emema. Obi a dan no. Se wo bampo be di dwa wo de bra. Ye ba ye be cha de. Mobile phones, any souvenirs awodo bebre. Ye be ye dancing competition. Afein so, ye be ye musical chairs. Energy da enti ye ton safre mu nyina say. Mo share ye. Wo kwada 25th March. E wa fie mo. Misra wa no Bako pepe na yenyina ye hia mu e wo KJT Dubai hia me Ohemaa Benewaa me ma pamfo ni nyina na yemfa obra emre KJT afo hia me. It is a native or inhabitant of Portugal or their language. Spell the word Portuguese. 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 That is correct. For a bonus of 1. A Brennason, yet the 7th edition of Love FM Primary School Quiz in April. So when we saw my being pumped to us for a Messiaso, and Untinia Boabo Mofra, one more pretty year Messiamu. If we primary schools are Hodua, a one Santimantema. Now one more trail over bread, a Messiamu, about mathematics, English, science, now for current affairs. Yabesha Mofra, one more bomb modern. Any Sukuswa, one with Nemo Branny. Love FM Primary School Quiz, a bomb of Fra Esiadia, nothing so one more Chiwani Brekrona. Ghana, your beloved country is free forever. Busumi march in your day. Ghana Busumi Muni Erano. And until your number one Akan radio station in Shra 104.5 FM. Busumi Ninano. Ghana Nyumunkwani ya debe mao. Kebesha Ghana. Ukente papa bi. Obata karinu Ninano. Udi ya wusha. Na wachamfonina. No watage in Shra 104.5 FM.